FIFA World Cup khelme ka Portugal laka base asante lulnen DR Congo he thu bo sai laya FIFA ranking a somli pathumna machonin point thum an lo chuak zolova an chak zolo khan soisel a lo pia lama an kheldanin sela lowa an tho hona thalo takin soisel kai bokin an team captain Portuguese player omto zonga ro pui ber Cristiano Ronaldo me point demakaya Ronaldo hi nol ahun to leya ngai tu te po an kat nok mai soisel na ana sajui tak ema wangin kha match result le abe bomte anin khelzo lema ti chuak to maila soisel a lo zuine lai tak hi mumal zoka soi a thain kan ria chu wangin soisel na troll a thlen na satta ka chuan tiin Ronaldo hi Portugal a hian atangkai talo viawem ni dem tur ani rengem ti te Portugal chungchang hi kongsang sangin kil sang atangin kan thlir dona Ronaldo hi dem ron ber tur ani MT hi kantin zone don ani kumin World Cup Portugal squad a hian ramdang ang thawin player somni parukan oma position tina an tha ti thei khopin player an nei tha a team kai hroi tu ni sela international level a ton riat nei tha Belgium golden generation player tharwal kai hroi to international level a star lian rual kai hroi omzia ria World Cup a me po team kai hroi to ania chuwangin Portugal laka hian base asang lo thei lo chutiang ani awang chuan DR Congo FIFA ranking a he thu bo sai lai somli pathumna an ne zolawa anro tamai khachu Portugal base na atanga thlir chuan lo chamna atlinga soisialna in azui lo thei lo football a hi chuan base phak lo te hi selna in azui nge ya thil ni dan pa nga yani chutiang chuni ma sela Portugal le DR Congo inro tamai khachu mitam berina anrin lo result football khovel base lo top thil thleng ania mitam taktan phei chuan makti tling khop ani kan soizel turte afia zualna statistic lam hi soima satalokila FIFA official website ina tarlan danin kha match Portugal le DR Congo in machonna khan Portugal hian ball voi zariat pali temeu anin pasa khatatang khan voi zasari somli anin pas di club cross ball an nei zongzong atangin cross lotlin ball va thlok thleng nge kan ti angkha voi ruk chawan neya voi sari gol khungtumin ateman neya Google fixer tar chua khachuan sotan nei za thi voi kwa antia mase in alabua saitu FIFA record a hi chuan atem hi voi sari chawan neya chuta chuan voi kha chau targeta bolanda atem voi sari an nei tang hian voi nga hi penalty area chunga tangin ania penalty area pona tangin goal atem hi voi ni chawan nei an player somni paruka tangin sompanga anin lana anjinga Vitinha hian ball pass nei tamberin voi za somni pakwa bola pasa Bruno Fernandes hian cross rim nei tamberin voi ruk acrossa ma se alotling veklo gol khung tuma gol atem nei tamber chu Cristiano Ronaldo hinin voi thum atem aneya Joneves kha atai ma ber thunga in khel chungin kilometer som pakhat point pakwa pariat lai atlanting man Goncalo Ramos kha tlan chak ber niin darkar khata kilometer sari point pakwa pariata chakin atlana sprint kanti chak taka tlan neingun ber chu Joneves in voisomnga pali lai chak taka tlan aneya an center back Thomas Araujo hian khingpuite defending thia tumin atem anei tamber voisom thum pasari lai atem aneya voisom thum pakhat a lotling line breaks atem antia attempted line breaks anti thin boka hei hi aom zia chu khingpuite defending thia tuma paltlang tuma ball khallu emo passing manga paltlang te emo ahuama khingpuite defensive line valu chila mun lawam laya ngai wathleng phak soina ani chutinga chuan an center back Araujo hian atem anei tambera a lotling berbok pressing lama chuan Bruno Fernandes hian atina sabera voisomli pakhat te meu an khingpuite kha a press an statistic hi ngai tu achian phei chuan soizui chak om tak tak atam mai Portugal hian du thlantur thatak tak an nei zinga DR Congo laka khan an goalkeeper an rin rol ne bok Diego Costa kha bultan tu zinga atela left back Nuno Mendes right back João Cancelo center back Thomas Araujo le Renato Veiga te anin kopa midfield Joneves le Vitinha in kopin anma a Bernardo Silva Bruno Fernandes le Pedro Neto te an oma anma le a center forward Cristiano Ronaldo an bulatanani bultan tu te en khachuan Congo laka khan nuam sataka chak thei turangai anni mase DR Congo kha ngammi lona anneya chu tharuma ani Portugal player te hi tharum lama chuti vaklo skills nei tha cherang rorum lem lo an nitlang puya Congo ero skills nei thalutuk lo mase an chak ema wanga tharum mangna sa tharuma an chakna machuan thiam an ni thung
hemia hian Portugal hi antang tluan par Portugal khan ball an changtama anin pass tam hle mase a hlawom china DR Congo khan tharum mangin andang chat fowa Portugal game flow ti boy tu lang sarber te zinga mi chu tharuma Congo player te angam lo lutu kha ani Portugal khan first half khan an hrechiang man viau na in second half anin siamrem chuang mi lo tharuma kan ngam lo lutuka chu wangin an tharum manga mindan chana thin hi pumpel angai ti in pumpel dan an zong done mo kan tia angai te bokin second half an boy phana ani chun zom kha chau kha Portugal boina ani lo ti hi kan pom tlang bok ome Portugal kha team angin an thok ho thalo ma an tai marua lo then khat an tai mak lain then khat an that chele pressing kan en chuan pressing tha an lan tir meu lawa pressing ate chuan team anga tran rual that hle angaya chuta chuan an hlo cham thak chu wangin Congo khan ball an chanin an then ve thei tlat zela Portugal goal an va nai man fo Portugal khan pressing a kha ai khan ti thanga che chuan Congo khan na takin an chulet fo thei lawang Portugal goalkeeper kha an goal chua kha chuan dem thei vak po ani lawa atan khan ahar ball tau reng hi goalkeeper tan chuan dan ahar sa zuala ball kal aranga akal na tur hriat ahar big bok chu wangin goalkeeper chu lo filim ta sela an defender te ero an filim thiang lo Congo ina ball an vor kha cross ball thapa ngaya niya khingpui te tana dan ngaina omlo angkha animia lawa ma se Portugal defender te khan an handang lo chiang khopa ballin a thlo san wang laia thlen ma khan Bruno Fernandes pheikha chon Congo player pathum lai ven tur anayani Portugal center back Araujo le Veiga te khan anti turan ti lawa anomna chevela khan tu te nge oma tu te nge ven ngai ti an hre thiam lo ni in alanga Wiza khan zalen takin atau goal Portugal center back pahnih kha anom hla lo na in an zuang ei lawa Wiza anti boy man lo mai po ni lovin ti boy an tum man lo hrim ni mai in alangani an goal chua kha Congo lam ti that atel rualin Portugal thiam lawa apom lo thei lawa chu wangin an defending kha soisel tlakani an gameplay kan en chuan an midfielder Vitinha khan ball a pass tam hleya Jone Vespo ball pass tam zual zinga mi ani ma se an ball pass khan lawom asiam tam tlat lawa video hmasa po kan soito kha Vitinha le Jone Vesi midfielder tha ball pass thiam tak ni ma sela killer pass nei fo thin ang an ni ve lawa Kevin De Bruyne te Andres Iniesta te Bruno Fernandes te anga big chance siam chuak zonga ball pass tam player ani tlat lawani team game ti nget tura game soi remna alai dingle veilama te soi rem tu pass lawom lem lo ma se game ti nget thin ni si anga khel chi ball sem zai tu anni an defensive work hi chu thuran attacking player hian Mesut Ozil te anga chance siam thiam bik anni tlat lawa chu mitam takin muthiam lovin Vitinha hi a thala tuktia an soi hian chance siam chuak treu thina ngaina awmina hriata chu tiang player chu ani ve lo ti hriat a tha Jone Ves le Vitinha te hma a om Bruno Fernandes ero chance siam thiam bik ania Premier League a meu po season khata assist nei tam ber ni phak ngatin ani hi tunlaya phechon big chance siam thiam ber te jinga mi big chance siam chuak tam zual jinga mi ani ma se DR Congo laka khan abil tlat maya killer pass anei hlei thei lawa a effective tok lo Vitinha le Jone Ves hi chu anin manfuwa klapa kheldun ani bok nen hriat po anin hret chianga PSG a hlotling taka kheldun bultran ngar PSG game khai pa te anni awangin Portugal game khai zui tura ngai po anni an laka be se po asang chumi kara chuan Bruno Fernandes hi atel veta a khatia Vitinha Neves le Bruno te anin kopta kha afu ta lo deuh tlat fu deuh tur lawom tak tura be se ang ani ta reng lo maya mimal ang chuan an tha fek si ma se an tho ho na kha a tha tok lawani achan lian tak pakhat chu ball anin pass dik thei lo ti lam ni lovin an tlan dan adik lo ti lam po ni lovin an game flow arang tok lawa chumi kara chuan an attacking player te khan an pot par tha tok lo thin boka chu wangin position base le lutuk rang tok boxi lowin an khela Congo khan retreat na hun tha an nei thei tlat zel Portugal kha an attacking a khan an tlai deuh thina Congo lam kha anin no cha man viau zelani kha wang khan Portugal tan khan a har sat zual pha thin Bernardo Silva khan be se phak mi alawa ati hlei thei tlat lo Pedro Neto la akal khat sia ti chuan Conceição Rafael Leo le Goncalo Ramos te attacking lam ti chak turin an luta Silva le Neto baka Vitinha te po lak chuanin left back an thlak boka ma se omzia a thalamin anei chuang mi alawa
achan chu an khel dan an game plan kha an ti dang lam tlat lo an game plan hmasa manga an ti hlei thei lo nu khan hun tha an nei lain game plan dang manga ne an tum lova player thakin substitution player manga inti chaka chumi kaltlanga ne an tum jok tactical plan ain player a in ngana alian jok tlata chuwangin substitution player te khan danglamna an thlen thei lovani Ronaldo a big chuan au patwa kumsamli pakhat mi ani to awangin ani hi chu an khelti rau ani chuan press tir tur ani to lova tlarma a khing puite tan om nok turin golan khung theina tura finisher tan an man angai to an game level asang thin sia World Cup level a chuan match an nei kara ni tam atla thei lova ha po an ha chuwangin au patna hrerenga Ronaldo hi an man tangkai angaya ma se kon go laka khan an mang tangkai zo tlat lo a khel tluan boxia soisel po a lo zui ta nekani in khelzoa Portugal ka thretu Martinez an asoi kha golan mamo lain gol khung tambe Ronaldo lak chu arem lo ati kha adik na chena oma ma se Ronaldo chance chiam sak lei thei lo chunga khelmola luti rengkha thutluk na dik ani MT hi chu zona om ngei turani Messi hi au patwa ma se Argentina a ala tangkai hle si Ronaldo aya anau panna atam lova in changrual ni in kumthum pumpo ankara atla lova ma se Messi ala tangkai hle laya Ronaldo atangkai lo la hi mitam takin an Thiam Loh ni berin alanga Messi hi chu playmaker ani tela au pa deuh nu phei hi chuan Argentina hian Messi tan an khel thina ama po hian a khel dan phung ti dang lamin mualaya attacking line lam hi alwa na sajuala chu ba ka chuan an team coach ten Messi hi anti zalen thina aduna huna atei vela ball pek arem chan vele a team mate an pengal zung bok Messi hian thatakin asem chuak le thin boka chuwangin atangkai na hi alatam maya Ronaldo ero adang dai Messi angin playmaker ani velova ball semjai chi ani velo bok finisher ani top maya chuwangin chance anei tam lo na match ha chuan a effective tok thei lova chance anei tamangai chu tuna Ronaldo kumsamli pakhat mi hi atangkai thei dan turani chu Portugal ko chen a muthia mangti po achiang renga chuti chung chuan chance an siam chuak lei thei lo chunga ro manna anti dang lam tawak lo kha chu Ronaldo tan kha chuan par chuangai na om ta lo ani ber maya Ronaldo omna tima chuan klapa po rama po ani thowa tuna adin huna tang chuan khelmuala player som pakhat jinga Ronaldo tel lovin player som ten team work tha an nei angaya chumi kara chuan Ronaldo hi a mor bok tir angai ve to Portugal khela khan chu kan mu tak mi lo thilania chuwangin an tho ho na kha a thatok lo ati lo thei lova Ronaldo tan an khel vek lo bok chu alanda nani Ronaldo hi du sak hlia tlang se chuan adan adang deuh mai theye nang chu ti khan lo omla pet goal thei turin lawin siam remla chance kan ron siamang defensive work po iti ve angai lo attacking a po ball pek rem changin lawin siam remla chance tha kan ron siam sakang che antia chutianga an khel angai chumi kara chuan player dang ten chance an nei ve chau jok tur ania ti manga an khel kara an mani player kara ro hian hmasa berah Ronaldo adoda player dang chutiang riu chu pungama an khel chua puingam angai ani lo chuan Ronaldo le midang intia deuh renga an tri chuan midang tiang pressing le tlan tamte Ronaldo hian ati ve thei to si lova anin balance thei lo zelang an game anget lo zelanga combination tha an nei thei don lovani Ronaldo hi awanglai angkha ani to lova chuti rual chuan a finishing hi alarin tlaka chuwangin om munala thatak hi a omna hmuna Portugal player dangte hian anzon chua zak angai ve to ani Ronaldo hi an kheltir ani ro chuan du sak zual sela pressing le kong dang zonga po hian kep lama po kep ne zual sela chutianga Ronaldo tana anin hlan top ngam ani lo chuan Ronaldo le a teammate te hi anin mil lo tluan thakanga tuna alandan Ronaldo hi anok riawa alang ang hian alang chunzom zel bokang Ronaldo po hian kumsamli pakhat mi ani ve towa au patna le atha athum na hrethiama a teammate te hi akai hruai thiam angai ve boka mele cheji ate midang tilung nur zonga om fau hun ani to lova lom lo thin rim angjia te lantir na chi ani to lo a teammate tenen anin kar ti thazong zela azia asiam rem angaya kaptein ania aro puya a teammate te hian lal ena an en theina tur khopa ama po hian omdan athia mangai a theina tlem to ma sela theitop ala chu ani ti hi bang lova alantir zel apoimo dona an team hi thiam na lama chuan an thatlanga ril ru lama hian pum khat le zola anom theina turin Ronaldo hian ti turanei
ril ru in pum khat na thazok an nei chuan an tho ho na po a tha so tang tuna an soi sel na Ronaldo dem na tam tak hi thlir na ki azira diklea ngai thei awm rualin a thlir tu azirin adik chia lo thei tho boka DR Congo laka khan Ronaldo chau kha em ni khel chia Ronaldo chau kha em ni tangkai lo Ronaldo chau kha em ni be sei phak lo ti hi inzo ta ila kan chan na tur chu player dang po khan be sei an phak lo ti hi ani player dang te khan khel tha hle lom se Ronaldo hian chance tha tak tak nein khoral zelta sela emo Ronaldo hian chance tha om thei tur ti chetam hle se chutiang ani chuan Ronaldo hi Ronaldo ni ma sela Portugal ti ma hian afit ve ta lawani e ti mai tur ani ve to anga ma se chutianga ti theina tur chuan chance anei tam to kem ball tha amutam to kem ti lai hi ngai tua anga yani Portugal player dang te khan an center forward Ronaldo hi chance tha be se angin an siam sak thei tlat lova atau turin ball tha an vor sak thei lova cross ball atangte kongdanga tangte khan ball tha an pe fo thei tlat lovani top team laka chuan ni sela chance anei tam lo kha dem na tura om hran lawanga ma se team member pola ngai an ne tur chiang sa angai DR Congo laka chance tha anei hlei thei lo kha chu asiam chuak tu turte mo ani ve tlata chuti rual chuan ama Ronaldo point azir lo na lai awm ve tho boka a khel dan kha tidang lam hret se chuan defense tai takara khan rem chang tam jok anei thei mai thei a thian te tan khan ball pek all samin awm lo ve thin boka kha Ronaldo le a thian te attacking player anin zom that tok lo na lang sarani a pe tu ten pek fu chat dan tur an ngai tu atul rualin an pek tur a point om dana thiama alo in siam rem chak ve deu angaya chumia chuan DR Congo laka kha chuan an hlo cham Ronaldo hi a boy thak ve deu na ni ta chu a ball khoi a tha tok lo fo hi ania a che amuan pialama hian a ball control hi a ma ang ani talawa a first touch fu tok lo te atam ve tamaya chu wangin mun chep deu defenderina an tai zualna anga phei chuan ball a khoi kwal chiam hlei thei to lova ti fu chang la nei thin tho ma sela heting anga hi chuan a che boy tam ta deu atlak niam na ken tel zinga a che sual tam na lang sar pol ania trol po a hlo na sat pha chu wangin a team mate te hian mun tai dewa chuan gol lama pen ngal pop thei ani si lo chuan an pass ngam ta chia lo thin ani zo kem ti hi ril ruwa awm tela ma se pass rem taka awm laya an pass lo kha awm tlat thina chu wangin a team mate te hian tun ayana sa hian Ronaldo hi an rin angaya ni ti hi ngai tuana chuan alo om ta deu Ronaldo hi an khel tir ani si chuan ama milin a che that theina turin chance anei tam theina turin khel mai sela Ronaldo milin game plan siam se Ronaldo a chutiang chuan antin zone thumun le zual sela ani lo chuan press ve hlei thei to lo kongdanga team puitam thei to lo Ronaldo hi atangkai thei dan turin Portugal hian an hmang chuak thei to kher lawang top defender kara veteran forward tlazep ani na hi ngai tua chian chuan Ronaldo hi khelti ro chuan tia thutlukna Ronaldo mila siam afu berin arin omani Ronaldo hi kheltir lo se chuan thu thana nia tuna kan soina ki hi chu Ronaldo hi an kheltir ani ro chuan ti atanga kan thlir na ani Portugal result that nga lo na chana hian player 10 Ronaldo chenin mo phurna an hlen thatok lova chu achan lian takani e ti hi pomangaya player 10 mo an langei tur po ani chuti rual chuan mo phur lian ber chu team kai hruai tu Roberto Martinez hi ania Ronaldo kumsomli pakhat mi hi a khel tluan tir don ani chuan adin mun hrechiang tak chunga game plan anei angaya DR Congo laka anruah manna a effective tok lova ma se asiam thanghal thei tlat lova first half azawa half time chola po ruah manna thazok anei chuang lo atop thlengin anaute an buaya ma se achin fel na tur a hrelo reng tactic tidanglam lovin player thak thleng mangin chak atuma an tactic adanglam meu lo awang khan an khingpuite kha chuan an dang thei zela an bil kluan ta thak Bruno Fernandes an neya ani aya ki pass nei thiam tunge om chuang Vitinha le João Neves PSG a game thunun thei khopa tha an ni lan tir tu national team an zom ma dai towa khel dun ngar in mansa an nia Marcelo Martinez in omzenei zokin game athunun tir thei lova Bernardo Silva po bese phak lo satlia lovin atangkai lol lova player te hian khel chiat tum chu an nei ve thin ngei maya ma se an khel chiat tuma hian tactical change mangin emo substitution mangin emo game anti thazual thei turania ma se chumia chuan Roberto Martinez hi a hlo cham thak Ronaldo kha lak chua chia angai lawani chuan chance anei tam theina turin game asik soi turania asik soi boxi lawani
Martinez hian Belgium akai hruai lai khan an golden generation Eden Hazard te Kevin De Bruyne te ho an wang lai in akai hruaya ma se ramro pui an thleng zo lova Portugal a hian kha aton hriat kha amang tangkai turania ala mang tangkai tlat lova DR Congo laka khati tak maya an khel thalo khachu Roberto Martinez Thiam Loh amo ani na hi asang ber lo thei lova hetiang khop hian player anei tha a an player nei te hi munom chi an tam hle bok ma se an munom tok tlat lo chu wangin Portugal player te hi in khel zirtir ngai tu ma anom lova wanglai hun mang mek le lanaw deute ton hriat nei tha em te an ni hloma team anga inpum khatna thatak nena an khel ho thiam angai team work tha an nei anga ya chumia chuan Martinez le Ronaldo mo alian beranga chumi pia lama poimo chu game plan ani game plan a that lo chuan player thama sela an ro pui thei lova game plan hian kongro asuthui hle DR Congo khan Portugal laka an player milin an khela an khel that tum ani ve mai thei bok lo ni po ni sela an game plan kha a that em awangin an fu ta cher viau kha ania Portugal ero an game plan a fu lo an tuara game plan hian player te chet na tur chin player ten zalen na an nei tur chin te ball da tam na tur le transition movement te chan siam chua le nor nat zwal na tur lai te ball da tam na lai tur zong te a zong akeng vek maya chu wangin game plan ber a that si lo chuan player nei thatak tak po team thatak ani thei thin lova hei hi Portugal DR Congo laka an ni na an ta na lian ber ani an game plan dik se Ronaldo po adik zual mayanga Bruno po Vitinha po ineffective zualanga Bernardo Silva po hi atangkai zual sotang chu jok chu ania chu wangin Portugalin DR Congo laka bese an phak lo chana khan Ronaldo hi dember turanie ti tur chuan alahma ma a chance thatak tak te nei ve phot sela a thian ten chance tha siam sak ve phot se ti alangai Congo laka chance anei thatok lova chu wangin Ronaldo hi dem omber mo phur tulian ber tangkai lo ber le nokta ber ani ti tur chuan alahma ma ani Roberto Martinez jok an team kai hrai tu ber hi tunari chuan mo phur tulian ber ania anaute a khel tir dana defensive le attacking a fu lawatama game plan thajok aneyangai player te pon mo phurna hlen lo an neya coach point aneya an team pumpuin mo an lak angaya anin siam that angai abera chuan team coach Roberto Martinez hi ani kan ti kha player dangin Ronaldo hi andu saktok lawani chuan team coach mo phurna ania game a chet point team coach mo phurna player te an khel chiata a thlak na thangai tua po coach mo phurna chu wangin Portugal hi chu an coach hi a har chua lovin kongro asuthui khopang engpo ni sela FIFA World Cup khelmeka ni janle tukina match khel tele abe bomte table chungchang te po soikai le talokila ni janna tang khan FIFA World Cup khelmeka group round ni na an khel tana group A a Mexico in sikhat fain South Korea an neya he mecha golam chun hi mini somnga na a Luis Romo an Mexico ta na akhung ani group A in kheldanga Czechia le South Africa te gol khatve ve khungin ani ne to ka he mecha hian Czechia hian minute rukna a Misal Sadilek mangin ma an hruaya ma se hun top don he minute samret pathumna a South Africa hian penalty atanga tebo ho makoina gol khung mangin an sipur hian suta chakjok omlovin point khatve ve an hlo chuakani Group B a Canada in Qatar siruk finance sopa kumin World Cup match khel to china in sopna saber niin Canada tan hian Larina minute somparungna gol hmashwaya khunga Nathan Saliba an gol khat khung bokin Mohamed Manai Qatar player in an lama atilut pal boka hei baka hian Canada forward Jonathan David an hat-trick siamin gol thum akhungani Canada hian FIFA World Cup a match an khel to zongsonga match khata gol an khung tamber tum niin hat-trick siam an nei masak berania Jonathan David hi FIFA World Cup a Canada ta na hat-trick siam masaber niin record thar asiamani anni baka hian Switzerland in gol khatin Bosnia and Herzegovina an sopa he match a hian Switzerland tan Johan Manzambian gol ni khungin Ruben Vargas an gol khata khunga Granit Xhaka point hun top dona penalty atangin gol khat akhung ve boka Bosnia tan minisom kwa pathumna a Ermin Mamichan gol khat akhung ve shambok he mecha hian minisom riat na a Bosnia player Tarik Muharemovic an red card choya Bosnia hian player tlem zokin atopan khar ti hian FIFA World Cup khelmeka group A le group B a round ni khelzo anita a Mexico hian run of 32 an lut chiang ta a Ramdang run of 32 lut hi an la omri lova tundin hmuna group A le group B atang hi chuan South Korea Canada le Switzerland te hi
round of 32 lut tura din mun thazual an ni zan in le nak tu ka hian group round ni na hi an khel chun zom le dona dar som pahni le chan vea group D atangin USA le Australia anin ma chonanga nak tu jing dar thum le chan vea Scotland le Morocco te group C atangin anin ma chonanga nak tu jing daruka group C atang vekin Brazil le Haiti anin ma chon dona Brazil hi an match masa Morocco nen anin ne to kha Haiti laka hin an chak ngei atul don group D a nak tu jing dar le chan ve atangin Turkey le Paraguay anin ma chon don bok ole khatichin kha tun tuma kan topic ka soizaw theina chu nivele photro se